میانی جوان چگو سیا پارکنی خود یود ناو یاد آسن چگو سیا ریسٹورنٹن خود یود ناو یاد آسن چگو سیا سٹارن خود یود ناو یاد آسن چگو سیا میانی جوان سٹیٹن خود یود ناو یاد آسن چگو سینا یاد آسن نبی پاکر جو مکاسمت زندگی مبارکہ گزورمت ترونزہ وری گزارین تائیدارن چگو سینا یاد آسن عدیل دراو حضور علیہ السلام مدینہ اسمن چندہ وری گزاری اور بظاہر چھ حضورن ترخوٹ وری میلیم زندگی مبارک لہذا میں نوجوانو ظاہری ہر چیزو خیال مگر یمو چیزو سے سون بودین گچھ مضبوط تم چیز چھن چنشت موجودی میانی جوان تم چیز چھن میں نشت موجودی میانی بزرگ یہ دل کانچ تلن کان جوان چوت پر قدم تلن امی تھوریش سجوید رویز بڑھ امی شتانن کن شکار بناون اور جوان شنس یوتا تنگ کرن اخدو چوادن شدہ پن یریش پنیوں میں وبالی جان امی چن سونی سوسائٹی مز یہ ژٕ کلم پرن یہ بت دعوی اسلام کرن یہ ژٕ امتی حضورن ہن تت بت دعوی امتی آسن کرن وائی جوان یم ریش مبارک سجو امس چھن ژٕ پننہِ گرِ نیتھر دن خاطر تیاری گژھن دو مت پتہ چلا میں نوجوانو سون ظاہر چھ سجاون خاطر تیار مگر بودنس چھن قضا دن خاطر تیار کے اگر ژےٚ بودنی قضا میلیومُت آسی اگر ژےٚ بودن مضبوط گوٚمُت آسی تیل آسک سن حضور علیہ السلام سندن طریقن سدن نفرت کرن وول کے تیل آسک مسجد ہن درواز ہمیشہ بند تھاون وول کے تیل آسک ازانی نش پنن پان دور رٹن وول کے تیل آسک رویس بلیڑ لگت حضورن ہن سنت کتراون وول کے تیل آسک میانی جوان ننگ سر نچن وول کے حضورن ہن سنت اپنائیت آسک پنن کل ٹوپی سدن امام سے سجاون حتا میانی جوانا اگر ظاہر ترویت بودن تی مضبوط آسی تلاسی کالجن ہندو یود ناو چا یاد کے تلاسی تمی شارک تی ناو یاد اللہ یتمن میون نبی اکلٹن تی تشریف نیون تلاسی تایداری کائنات علیہ السلام سیرتش کتاب تی زبانی یاد تلاسی تایداری کائنات علیہ السلام حیات مبارک ورق ورق زبانی یاد تلاسی قرآن مجید تی پرمت تلاسی درس احادیث تی پرمت تلاجت درس فقہ تی پرمت وائی تلاجت وضوک طریق تی حشمن میانی جوان وائی تلاجت غسلک طریق تی حشمن میانی جوان لیکن وائی تم گرچ کھنجر چلن تم گرچ زن شمشیر چلن دل وائی مومنین غنن دلن علمان غنن دلن مبلغین غنن دلن عاملین غنن دلن زاہدین غنن دلن متقین غنن دلن یم گڑ مین جوانس گریجویشن کمپلیٹ گژھن مگر وضو چھس نہ کمپلیٹ گژھن ایم فل چھس کمپلیٹ گژھن مگر جناز چھس نہ وہیں کمپلیٹ گژھن وائی پی آئی ٹی چھس کمپلیٹ گژھن مگر نماز چھس نہ تگن عیز ہنس آئی ذرا گست پرنہِ میانی جوان چھس دپن گو کیا میانس جوانس ڈگرین پہ ڈگری جو حاصل کرن مگر حضورن رضا چھس نہ حاصل تگن کرن ڈگرین پہ چھو ڈگری کھالن مگر رب سن رضا حضور علیہ السلام سن رضا چھن حاصلی گسن میں جوانس تھلا میں نوجوانو یہ واپس اتنا پتیم درواز بند گشنو اتنا حشناون وول نیرن دنیا مز حتا اتنا پرناون وول نیرن دنیا مز اتنا علماء نیرن یکے بعد دیگرے اتنا میانی جوان چا درز دیون وول نیرن یکے بعد دیگرے پتا یکس یمن دروازن پر لیکن اجاسی یمن دروازن لیکن نبر کنی ہائے آپ نے آتے آتے بہت دیر کر دی یہاں جو تمہارا آخرت آباد کرنے والا بیٹھا تھا وہ اس دنیا میں اب رہا نہیں